Aing kabogoh lu bakahayang, yang ke sebelah yang kanan. Wan, tuh beli bensin acan. Aing kumangke bae. Assalamualaikum, Yang. Yang. Iya, engke heula. Angel yuk tadi. Sabar. Ayo berang siapa? Bucan heula, yuk heula. Kawan ya? Oh, larangnya. Oh. Aing ditahan diuk bae di suguhan itu. Neng merek kopi naon tah aing diuk. Aing kesal aing nungguan sa. 5 minutes later. Oh, no, 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 no. Sekedeng kan? Sekodong. Aja ayo berangkat. Ayo. Teh heula. Nanti. Sama yang sebelah. Yang ketiau. Hayang iga bakar dong kumanya. Pokoknya menpas gitu. Ikan bakarna, bakso cuangkina, sate na. Terus ayo dibalik ke nanan. Heeh, Kak. Ayo. Nangis ayo. Satu. Rek nggak dia? Kan yang beli sebelah. Tuh kan indahnya pemandangan di sini mah. Aduh. Sayo di bayu. Nyeblak. Kan arek nyeblak. Geus janji ongko rek malikeun sebelah. Denge kenyang ya. Ya yang pengangguran, terbuka pegawaian. Jam Betul, dengar tegal. lain. Tadi Kumaha ngomong kerusin janji. kieu? Tadi nggak janjian sorangan. Yang atuh aing pengangguran cek yang terbuka pegawaian. Bodoh amat, bukan yang beli sebelah. Ya aing saya turun heula ka ditu. Endong, Romantisan orang. endong, Ayo. endong. Balik, Kayaknya orang bobogan heula di dia. endong balik, Itu ai plak dangdut balik, tuh. Nuna plak dangdut ge. balik. Ai kulo burang ayo geran. Dalen. Saya tanu napa? Hah? Saha? Nanya. Saha? Naon sih? Saha nu napa? Balik ayo. Saha nu napa? Babaturan, Ulah goa. babaturan. Saya balik. Ayo sama deh. Balik. Kunaon deui sih? Nyo yuk kunan gua kayak dicekelnya. Aya bae aneh. Spion anyar. Tipa ya. Aduh, aing tadi ngisi bensin 5.000 beak meureun. Bagus. Ayo bantuan bareng ya. Oh, geus ayo ya. Iya, atuh lah jodos kitu bating tuh rek. Lah iyo. Neng, dia naikkan amat. Ih si AA, di mana, A? Saya tak. Bogoannya. Bener lah, tadi kau ini telepon. Saya naik ikut pak. Ayo. Baju saya tak menikah, dia naikkan lantai. Kumaha jeung aing? Saya tak. Motor. Baju ayo. Naikkan lantai, buka kamu bawa. Pangalan dia. Ya. Cinta tapi tak pernah sedalam ini. Aduh aing. Buka bogo diputuskeun. Lah aing. Aing balik lah. Nah, di motornya. Poh aing mogok koreng. Nasib kieu teh ya Allah. Aing nyampe ke lembur di bae. Oh, dimantuan ngadorong capek teh. Ya Allah. Kabogoh kitu-kitu teh nya kana aing. Jan, astagfirullah. Rian kernaon? Teu katemporean karena capek terus ngadorong motor. Ya, kudan gitu motorna. Mogok. Kudan gitu ya Rian. Kunaon? Jika nu galau ke Ki bayarian mah. kumaha cerita atuh geura. Tadi kan Rian mau ke Bogorian ya. Nya eta ke Bogorian kan kalau sebelah paling naonnya. Terus kumaha? Nya kan kurian dibejakeun lah pokona meureun teu gaduh pegawaian, pokona meureun jeung teu gaduh banyak. Nya ren pengangguran cegeuan teh. Mungkunan manehna kalah tinggalkeun Rian. Bari motor keur mogok ditinggalkeun ku manehna. Manehna jalan jeung lalaki lain.
ya. Sabar banyak. Oh, Sebenarnya banyak juga bobo harian. Tapi nak ngatur Rian lagi enta peka. Tos meni ayeuna Maria. Gawe bae heula, nyan kerja heula, nya lobakeun duitna, pang kayak ente disia-siakeun di ku awewe. Kayak ge awewe mah nyusul. Tiga aya nu bisa nerima Rian apa adanya. nya sugan bae kayaknya. Nya doakeun bae nya sugan Rian berhasil gitu nya. Amin. Makasihnya kesenangan. Sama-sama. Janji ya pokoknya sukses bae. Kawin bae sih. Semangat yang gitu. Janji. Nyantos gitu kayaknya Anji pamit di payun ya. Oh, Nya, semangatnya. ya, hati-hatinya. Nya. Iya Pak, pada yang ngelamar pegawaian. Wah, wah, napa tukang sasapu bro? Awah. Iya tukang nang hadian kenteng bisa yang bocor. Lowongan dia. Wah, napa teh kukumbah piring ge? Awah, kayak awah di dia mah. Aduh, ya Allah. Bisa itu. Aduh, ya Allah, jangan pegawaian keluarga gratis ya. Didinya dah ngomong nama ya PTI itu namanya MCS. Cobalah jajal kadinya ngalamar, sugan diterima. Assalamualaikum. Rek naon kan yo? Arek ngelamar gawe Pak, kira aku ngelamar Bapak mah, oh, mungkin lah. Kecuali Bapak boga anak, karena aku kami dilamar. Laga deh dia. Karena dia ngelaga Pak. Nyadi dia bener Pak ya lowongan. Aya, dia nelet tuh. Tulisan dulu kan. Tulisan di mana? MCS. Nyawa tuh dia tuh, MCS tenang, sikatan. Emang nan Pak MCS? Punya MCS saja dia. Nah, mana Mencari cinta sejati. Oh, gitu. Oh. Pengalaman dia nan baik. Ya paling kayak ngurak, mancing, Pak, gitu Pak. Murah nah. Ngurakan celi batu. Oh, mau Ayo mancing nanti. mancing emosi. Dia mau mancing emosi aing, mabur. Kurang amat Pak, jangan. Mabur. Emosi aing. Beda duit tuh. Yang boga he. Semuanya yang boga duit. Semalak jelema bae urang. Gitu. Ngalawan dia. Senangan bae gampang. Malaknya. Apunten, A. Nek kemana? Ngelamar pegawaian. Duit tuh. Boga duit tuh. Itu boga. Ulah sok boga tuh mana Duit kan? boga. Usok boa. Seserkan, Cek. Dihajar. Kurang boga duit mau ngelamar gawe bener. Seserkan. Los agra bae nek ditaranjangan di gerabae mah ikhlas agra. Naon? Oh, wah gerabae ditaranjangan ya memang. Kira aku teh boga. Bener. Kan mau duitnya nek ngelamar kerja. Henteu gratis cenah mah. Paingan. Nek ngelamar di mana nya? Atuh di pagawean. Mau jeung geus ka ditu aja. Keren mabur. Dul. Sakat atuh malah teu meunang. Hidung sepeda Pak. Oh, kira ngopi lah. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Iya. Iya bade ngalamar pegawaian Pak. Lamar pegawaian. Nuhun. Ini dia. Nuhun. Tuh dia mau lamar kaos kideui. Itu penting mah di dia mah tenaga gede. Benar kalau di dia. Nuhun bener arek gawe di dieu. Bener. Arek Pak bener. Dan ada. Kan Pak, iya aya pegawai anyar. Oh, Coba beri nyos kali itu. Ayo. Oh, iya seniornya Pak. Nya. Oh, atur nuhun nya Pak. Alhamdulillah ya Allah. Di tempat temponya Sirian gawena bagus, ulet dirajin. Pak aing bikin ke cetak eta, tebang di dieu nya.
Lah, Yan. Ada Gian. Mohon ainan Pak. Jadi kian ya, Mohon. kan bapak rek buka cabang deunya. Mohon. Jadi cabang di dia dipercayakan karya. Alhamdulillah. No bener Pak. Bener, tapi tuh ADP yo. Nyapa Soalnya bapak sebentar. percaya karya. Mohon syukur itu percaya mah. Nyantos iya ya. Maka Nengok cabang itu nih Ya. Pak. Lu atur nuhun nih Pak nya. ya. Ayo ah. Yuk. Alhamdulillah ya Allah terus dipercaya aku bos. Baru mau sukses ya. Pernah main nepati janji bekar sini Jima. Wih, setan nyemangatan aing tim 0 nyampe ke sukses. Wih, alhamdulillah ya Allah. Wah, arek ditangkeun poing lah. Kuari aing rek nepati janji ke Sinji. Mumpung manehna di imah. Tangkeun kan kayak mana? Iya Ian. Nah, nggak dorongan motor mau kok? Ada resin dong mah. Tadi ya numpak ya, ayo. Ayo. Tapi bohong. Iya. Dorong terus nyampe sukses. Ini lain tanggungan baju rompong. Yuk, tenang Pak, yuk. Ayo, ngangkat yuk. Ayo. Dorong terus ya sampai sukses. Atur nuhun tos ningali Kolaborasi Antara Ngawadang TV sareng Yuk, channel. Tong Hilap. like, comment, share, and subscribe. Oke, terima kasih. Sukses terus YouTuber Pandeglang. Amin. Amin. Doakeun ya.